kunento engihluphayo nginikezana umbhobho ngicela ukukhuluma ngicela ukugonyuluka ngicela ukukhuluma nale nzalelwane yakakhetho omthandayo ngisenkonzweni yabonayo bona ababona laba ngisacela ukukhuluma ngicela ukukhuluma ngale ngikwaziyo engakwazi ngizokushiyela bakwaziyo ngicela ukukhuluma ngale nsha manje esibiza ngama-2K engayazi ukuthi ingenelwe yini uma ngingangenelanga i-gangsterism ingenele i-satanism neyidakamizwa injalo nje ayikhuzeki uma siyikhuza sasiyeke isadla ubusha bayo kanti ayiboni ukuthi kusho ubusha bayo la isifakazi uba kugaba abancane lapho ngicela ukukhuluma ngale yebhu zabafana esifana nofana esibhiza simithi sodadewethu bese bamile ijubane lempunzi uma sebabalekela ukondla umhlaba ugcwele izintandane kangaka nje kungenxa yabo lapho angimsolwathi abafana ezintsha yazi izingane siphenduke zaba ngamaqane enyoka sikhula zodwa abazali baziwe kanti kungani nibazali ngicela ukukhuluma ngalamantombazana afana nombali akhala ngekuthi akanawo amandla okusebenza kodwa nawo amandla okusebenza imali amaphoketheni abafowethu uma bakhuthuze egameni lothando ngicela ukukhuluma nangalabo dadewethu abalokhu bahushula izizwe ukuthi ingane isipho esivela kumdalini noma ngabe ivele ngephutha ningayilindelanga namhlanje ngididekile ukuthi idlozi kusafanele ukuthi silibize ngabantu abadala ngoba kulesikhathi zanamhlanje kufa kakhulu ingane encane enisikhokhayo nini ulwandle libabusawudi kangaka nje mhlawumbe isinyembezi zobaba omkhulu abasikhala imihla namalanga uma babheka lamanyala eniwenzayo nina lapha kwamhlaba ngisenkonzweni yabonayo bona ababona laba ngisacela ukukhuluma ngicela ukukhuluma ngale ngikwaziyo engakwazi ngizokushiyela bakwaziyo ngicela ukukhuluma ngabafundisi abafana nomfundisi Gumede abakhuthuza abazalwane ngegama lenkosi wotshala kakhulu uvuna kakhulu wotshala kancane uvuna kancane kusho umfundisi Gumede sasikhuthuza ngegama lenkosi imali impande yesono ngokwenza izono ngenxa yemali kungako nomfundisi Gumede angayekeli ukusikhuthuza ngegama lenkosi unokushumayela zaphukhle magwebo phambili epulpiti thanda umakhelwane wakho njengoba usithanda wena kodwa yena nomakhelwane wakhe abazwani ngisho badibana endleleni abavuselana ngicela ukukhuluma ngezanusi izinyanga nezangoma ezidala ngabazali bethu uma bazofuna usizo lethi imali yenkanyiso angazi ukuthi uzomkhayisela kanjani omunye umuntu wanawo uphile ebumnyameni abakini bakhuluma ngawe kimi abakithi bakhuluma kanjani kuwe ngami bahluleka ukukhuluma kimi ngami uyabona nje la ukuthi sishaya ngefa ephindiwe kuye kwaphuma usonto ekhaya kule nyanga endlulile wathi usesigodlweni yothwasa ngoba nalesipho sakhe sedlozi bese simhlupha wathi makabuye wabuya sathwele izisu ingabe yona into eyenziwe esigodlweni kulezi khathi zanamhlanje ngisenkonzweni yabonayo bona ababona laba ngisacela ukukhuluma ngicela ukukhuluma ngale ngikwaziyo engakwazi ngizokushiyela bakwaziyo ngicela ukukhuluma owami imbo engenacala nokhayisa inkondlo phezu kwamacala kube ngazi ukuthi anginacala